Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Nyamuneka ngira ngo nababwiye ko drone y'ubutasi ya FARDC yamaze kuba ishyirwa ku butaka mu kanya gato gashize. Turaza by'umwihariko kubyinjiramo turebere hamwe uko bimeze ndetse n'uburyo situation ihagaze. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapedetinga gatanu kuri gatanu tubabwira amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi kuko nicyo cyatuzanye. Muraza kunyemerera rero by'umwihariko tugaruke mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi tubapedetinge tubabwire uko situation ihagaze. Hari imirwano naho yamaze kuba ici ibintu mu buryo bukomeye cyane, turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira mu bindi bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Hari amakuru menshi namaze kwakira arimo aturuka by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Warikale ahitwa Ihembe. Imirwano yamaze guca ibintu, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko no mu bindi bice bigiye bitandukanye tubabwire uko situation ihagaze. Hari imakuru arimo aturuka mu mujyi wa Uvira, inzu y'uwitwa Generali Ndera yamaze kuba isenwa. Ngira ngo Justin Bidakwira nawe mwabonye ko mu minsi yashize inzu yiwe yasahuwe, ariko munyemerere babwire yuko Uvira inzu ya Generali Masunzo ye nayo yagabweho igitero simusigana wazalendo. Ibintu byakomeye, ariko kandi abageze bana ba wazalendo bitwaje intwaro n'umuhoro by'umwihariko berekana bamaze by'umwihariko kuba bataka ingo nyinshi z'abanyamurenge mu bice by'umujyi wa Uvira. Aya makuru nayo turaza kuyakomezaho, mushatse kuvuga yuko umujyi wa Uvira ibintu byamaze kuba bigenda biba ibindi byose. Rero turaza kuba tubikomozaho gatanu kuri gatanu tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. By'umwihariko turaza by'umwihariko kurebera hamwe amakuru arimo aturuka iminembwe rwose. Hano amakuru menshi turaza kuba tuva imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa kandi turaza gukomoza ku makuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Warikale. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda ahaturuka, ariko kandi nyamuneka umubare w'abishwe akomeje kwiyongera hano muri Uvira. Mu masaha kare batangazaga batanu, ariko ubu tuvugana barimo baratangaza by'umwihariko 10 kari bamaze gupfa. Turaza kubikomosaho tubive imuzi n'imuzingo by'umwihariko n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Mwizere ko muri tayari, ariko kandi nanone ku rundi ruhande umwe abandi barakomereka ndetse inasiga amazu menshi atwitswe. Iki kandi ni igikorwa cyagize ingaruka zikomeye ku gusahura by'umwihariko ibigo nderabuzima nk'ikigo nderabuzima cya Gahora ku itariki ya 16 z'ukwa na 12 byagize ingaruka rero ku itangwa rya serivisi ry'ubuvuzi by'umwihariko ku baturage bagera kuri 800,000. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kugera ku baturage bikeneye ubutabazi bukomeye by'umwihariko, kandi bikaba bikomeje kugorana cyane cyane mu mihanda ya Katsiro, Mushababwe, Kikuku, Kasharira, Kibirisi ndetse na Kikuku na Kahala, Milangi, ndetse ibyo byose bikaba bikomeje kugenda bigorana kugira ngo transport ziboneke bitewe n'umutekano muke. No ku itariki ya 11 z'ukwa 12 imvururu zabereye by'umwihariko ahitwa Kahari zatumye ibikorwa by'ubutabazi mu by'agateganyo bituma imiryango igera kuri 590 y'abahunze ibura ubufasha yari yiteze muri icyo gihe, kandi imiryango y'abagera kuri 247 y'abahunze yakiriwe mu mujyi wa Kiwanja nyuma yo guhunga imirwano yaberaga ahitwa Kasharira, Katsiro ndetse na Iholo. Raporo rero igaragaza yuko kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 2025 imiryango y'abantu 1000
na magana atatu na makumyabiri na barindwi yahungiye ikiwanja, aho by'umwihariko babayeho mu bukene bukabije mu gihe ubushobozi by'umwihariko bwari bwabaye ikibazo. Muri teritwari ya Masisi rero OCHA iravuga ko umutekano wakomeje guhungabana bikomeye, by'umwihariko mu turere twavuze twa Masisi ahitwa Katoyi, hagati yo ku itariki ebyiri ndetse no ku itariki zirindwi z'ukwa mbere 2026, hamwe n'ibisasu rero byarashwe muri Masisi santere na Bukombo byateje ubwoba bukabije abaturage, bigatuma imiryango myinshi ihunga. Ibyo bisasu byahitanye abasivili benshi, bikanavugwa ko byarashwe n'inzego za FARDC zifatanyije na Wazalendo. Mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyira 24 z'ukwa 12, imirwano mishya yabiriye hagati ya Kanja ndetse na Kashibiri ndetse no muri Kinyumba mu muhanda Nyabiyondo Lokwetu, yatumye abaturage benshi bahunga muri kariya gace ka Katoyi. Imvururu zibera ku muhanda wa Mitimingi ku itariki ya 13 z'ukwa 12, zatumye ibihumbi by'abantu bahungira mu bice bya za Katoyi muri teritwari ya Walikale. By'umwihariko abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi batangaza ko abantu bagera ku 22,300 bahunze kugiye bageze ahitwa Nyaripe ndetse n'ahitwa Mobeko kuva hagati y'ukwezi kwa 12 ndetse ukomeza no mu kwezi kwa mbere. Nanone tariki y'9 z'ukwa 12, abantu bane baguye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ahitwa iri mu gace ka Mweso muri teritwari ya Rubero. Rero nubwo umutekano wagaragaye ko udahagije neza ugereranyije n'utundi duce, habaye imirwano by'umwihariko ku itariki 4 ndetse no muri 27 ahitwa Riboyo ku muhanda ni Njia Panda Kambayu. Ibi biro byatumye abaturage bahungira mu midugudu ya Pawanza, Kamboa, nubwo imibare nyakuri y'abahunze itaramenyekana. Kuva mu ntangiriro umwaka w'2025, intambwe yakomeje gufata indi ntera, by'umwihariko bitewe n'ibitero by'Abazalendo. Bivugwa ko leta za Kivu zombi, ibi byatumye amagana y'ibihumbi by'abaturage by'umwihariko agenda ahasiga ubuzima, abandi amagana barishwe, abandi ibihumbi barakomereka. Imihanda ifunzwe n'umutekano bikomeje guteza rero ibibazo bikomeye cyane. Nubwo bimeze bityo rero, imiryango itandukanye y'ubutabazi ikomeje gukora ibishoboka ishaka ko yakongera abaturage bugarijwe n'ingaruka z'intambara, baha ubuvuzi bwihutirwa, ibiribwa n'ubundi bufasha bw'ibanze. Umuryango w'abibumbye rero unashimangira ko hakenewe byihutirwa inzira y'ubutabazi itabangamiwe, itekanye, kugira ngo ubufasha bugere ku babukeneye. Nubwo rero intambwe zigaragara mu biganiro byo gushaka umuti w'amakimbirane, birimo inzira y'i Washington iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa u Rwanda, ndetse n'uruhare rwa Qatar mu guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ibera ku butaka, by'umwihariko biracyagaragaramo amahoro make. Ni mu rwego by'umwihariko rukomeje kugenda rutera ubwoba abantu batari bake, ndetse banavuga yuko binashoboka kuba nyamuneka ibintu bishobora kuzakomeza guhindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero byamaze kuba bikomeza gutera ubwoba abatari bake. Gusa kandi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi barashinjwa by'umwihariko kuba bashaka gushyira umugambi w'urwango cyane, kwirukana abanyamulenge muri gakondo yabo binyuze mu bikorwa by'urugomo, gusahura ndetse no kubima uburenganzira bw'ibanze, by'umwihariko mu bice by'umurenge. Ibi bikubiye rero mu cyemezo AFC 23 yashyize hanze, by'umwihariko cyafashwe tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'igitutu cy'amahanga cyari kigamije gukomeza inzira y'ibiganiro by'amahoro nyuma yo kuva mu mujyi
wa Uvira. Imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazalendo ivugwa ko yose yahise yinjira n'aba-FARDC na FDL n'abarundi. Amakuru aturuka ku baturage rero bahatuye avuga ko iyi mitwe yahise yibaza amazu menshi y'abanyamurenge ndetse n'insengero byose byahise byibasirwa, birasenywa biranasahurwa ibikoresho byose birimo n'ibikoresho by'umwihariko byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose byarasahuwe. Abasesenguzi rero mu by'umutekano bagaragaza ko polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba
ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'u Burayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'u Burayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'u Burayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere, rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili, rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko
polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23